Куда попало? Удобно вправо начинай. Вот. Не зацикливайся, не зацикливайся. Еще варианты еще. Как медленно.
ошибка. Butuh прямой эфир. Pas keluar. YouTube kah? Hah? Bagaimana telefonnya? YouTube kah? YouTube kali. Ah, YouTube. Itu sekarang. Hah? Ah. Cukup tuh kita utar. Ah, sir. Aja training training nggak utar. Hmm? Training berdua bawa sambar kan. Разыграйся. Что ты разыграйся? Все слабо. Давай ищи состояние, пойду ищи.
begitu kamu. Itu sekali datang. Sasha ini betul. Bener deh, ada. Katanya Korean. Orang nggak suka dulu. San. Ini bohong nasi. Ini semua. Ой. Ты не знаешь, что? Не ждешь, почему кричал? Видно же всё. Центр. Правый удобно делать. Ну нет, левый центр. Buraya auf. Öteleri. Ahem sürüyordur abi. Baba log denilen. Bismillah. Нахман смотри, да. Слева, слева. Вот это смотри. Bu tuvalet değil mi? Kalbat. Bu kadar smiley. Kellet smiley. Bu. Koytan kenara. انت نبدا ميغا ميخبدا. Kimin başı? 7 minütte. Bu hatta müthiş. Ini besar. Tahu tiba-tiba. Ada internet baru udah mau tiba. Скидался. Спортивный клуб. Клуб. Комплекс клуб. Kalau tuh. Çıktı.
Ні, дуже є він, так. Салман. Это Никитин напиши. СМИ. А переход? М? Переход сторонами. Да, это 4 победы. 7 пар. Аллигатор. Нет. Ну, короче, шибовик, да? Овчья. Овчаров. Нет, Овчинников. Овчинников. И кто еще? И бурят, да? Чуть паузу. Раз, потом. Где он? Вот, Пусть отскочит, мяч немножко. Ким Кирепан. Сколько же Какая красота.
со счетом 4-2 чемпионкой Дальневосточного федерального округа в одиночном разряде среди девушек становится Манкулова Галина. Наршиева Анита, второе место. Участникам финала одиночного разряда среди юношей подготовиться к выходу на площадку. Начинаем финальную встречу в одиночном разряде среди юношей Дальневосточного федерального округа по настольному теннису среди юниоров до 16 лет. Представляем участников финальной встречи. Овчинников Артем, Хабаровский край. Меньшиков Аюр Зана, Республика Бурятия. Встречу обслуживает судейская бригада в составе Самсонов Василий, в городе Куц, Щукин Виктор, в городе Куц. Пусть приступит к своим обязанностям. Ini bola kan também pistachio. Çorapçılık kadar iki bola. Kapaçıyor da sabah. Чого ти граєш?
başka yenge oldu. Zıplıyorlar. Ama sen geblen onu min babam. Konuştuk. Ha, çünkü bütün Babam ben de bakalım. Çünkü kontrol yaptım. Kamus kontrol var. Kontrol ben de kaldım. Oyundan Doğru. Lama dito. Siguro may takilay ko para bana Beş, iki. Doğru diyorsun. Sahaya стоит карана. Подожди. Бейс, хотя бейс. Хотя бейс. Sette. Deng. Aha, dur onu beraber. Umaga sa lumang. Ha? Umaga sa lumang. Tu? Umaga. Hava sette. Mesela. Hız. Sette. Що это? Ano pa tagay? Он агыс, а не
Ah, kabar. Apa kabar sekali mbak? Kemarin. Belajar musik. Terus Kuno. tanya terus. Bu iki tinçü içiyorlar. Kita kan. Ya İspanyol lah. Bagian Chico. Itu setelah tidak kenal kan. Beli cur kita. agar cuci indah lupa ini. Bugün betul cuti satu. Oh, Atau ruangnya kerja. bro, onu kırmayın. Ada Saat cuci betul cuci. itu sahanan juga sahana kadar cur. Nah, serinin ya. Anu juga kim lo kan gitu begini. Çikolata bol ya. Zembani. Oh, cool. Şu bedel alırım. Nasıl bir dedi? Kim? Kim tutar? Kurtar besler. Mesela şey barsoy konuşuyor. O böyle. Bizi de paran diyoruz kaydı. Keşke böyle. Otur. Böyle. Eyvallah. Günah. Jadi kami sudah paran terak. Sunuska. Parah kan. Akanlah. Sekarang. Ezmi. Abis itu kami ngodah kan. Ana yanım var. Abis itu kami ngodah kan. Hep bitirip tak. Toka ulang dana. Ana terus kan. Pas tempat kita nanti nanti. Untuk marah aja. Tapi kau yang ada. Ini jangan. Ini itu juga kan. Emang gila sih. Harus kan ya. Kadın tutar itu. Allah. Allah. Sivide. Oh. Mana var? Terus keras. Родная. Арднаев Мехико не долго делал. Спокойно, конечно. Что в чем сетка так хабата? Ini kamu tuh kayaknya beda. Gua mau kadar. Oh, kesian. Kadın tutar itu. Kadar tak hayam. Pas. Oh. Dia tuh suka mantra itu. Itu kan. Orang kan ngerai makan susu kalau makan sana. Kenapa itu? Hah? Ini tuh nggak rasa. Nah, tak ada. Mana? Пускай. Нормально. Вот это было неплохо. Kurang. Pertahanan bidang. Meh. Oh, Şey. Circo.
Чисто. Ей. Dimmi ancora. Guarda. Usta bir daha böyle. Usta bir daha böyle. Malum da ne topar. Batarya закончилась четвертый рейсик. Не видно. Yarım. Devam falan. Вже bir like var.
Хорош! Anche ne ha giocare.
Чемпионом Пермского Дальневосточного федерального округа в разряде среди юношей становится Овчинников Артем, Хабаровский край. Меньшиков Аюза на второе место.